nije me bilo 3 godine, ali... Tu sam sad, znam da čekali ste dugo koliko sam no life, neki misle da sam Sve ću vam reći kroz idući par videa, neću sad puno da vas smaram ovom videu. Vjerovatno da vas sve zanima razlog zbog kojeg me nije bilo ove 3 godine. To je zato što nisam bio zadovoljan svojim klipovima, znači nikako, onim starijima. I tad sam osjetio potrebu da prestanem snimati, jednostavno da nestanem. Za prošle 3 godine izbacio sam oko 60 videa za 3 godine, što je baš malo. I to nije bilo da sam snimao daily pa da stane, nego sam svako 3-4 mjeseca po jedan video izbacivao, što je bruku loše. Želim prvo da zahvalim vama što ste me vratili na YouTube, dobio sam bruku poruka, znači gdje god uđe na stari video na YouTube, bilo kakav na 100.000 pjesmu. Sad idemo jako, vraćamo se na YouTube scenu, a... Mislili ste da sam prestao, kako me to samo raspoložilo. Pustio sam vas da ojačate malo, pa da konačno počnemo ozbiljno. Igra je kurva, njoj namjerno guram duboko u... Malo je propala ova trenutna balkanska YouTube scena, tako da bio mi je kanal hakovan, svi su videi bili izbrisani, sreća, vratio sam sve sam sredio, ostalo je možda neki 100 videa izbrisani, ostalo je možda 700 videa, nemam pojma, imao sam oko 800 videa sve skupa. Dobro sam im nakupio. Potrebna mi je logično vaša podrška, bez vaše podrške ne mogu ništa, tako da lupite like i pretplatite na kanal kako bi mi pomogli ovaj comeback da odradimo. U komentare mi postavite pitanja šta vas zanima, uskoro pravimo Q&A, u komentare postavljate pitanja za Q&A koji će biti u idući par videa, zato što dugo me nije bilo, još će vam potrebno napraviti jedan Q&A, postavite sve što vas zanima, ja ću vam odgovoriti. Tako ljudi, idemo na video, a lupite like, nemojte zaboraviti. Ljudi, da znate koliko je hladno, znači iskreno smrzao sam se. Evo nas u BMW-u, sad idemo jedan cold start da odradimo, pa idemo sa provoza da vam pokažemo neke izmjene na BMW-u što su bile dok nisam snimao. Radio sam dosta toga oko motora, dosta toga oko unutrašnjosti, tako da nisam ništa čipao niti dizao snagu, samo sam popravljao što sam sjebao. Tako da idemo sad jedan cold start odraditi, trenutno smo u garaži. Auto prljavo, trenutno pada kiša ovih par dana, a nije sad puno glasno koliko nekad zna biti glasno. Nisam ga vozio danas. Nije loše. Da otvorimo leptirove jer nenormalno je koliko je dobro voziti sa otvorenim leptirovima. Znači ništa vam ne puše, a čujete zvuk. Išao sam sasvim krug napravio malo da ga ugrijem. Znači ovako, ljudi! Šta sam radio u BMW-u dok me nije bilo? Dakle, ofarbao sam ovo čudo. Sve u piano black. Trenutno je kiša, tmurno je vrijeme, kad je sunce puno se bolje vidi. Ofarbao sam ovu lajsnu u piano black, kompletno. Ofarbao sam ovaj tamo rukohvat u piano black. I ovaj dole, evo vidite ovako koliko su to sjaj, ne znam kako drugčije da vam dokažem. Ja sam zadovoljan kako je ispalo, ja sam to sve sam farbao sprejevima. Ovo sam sve radio sa sprejima, uzeo sam primer, boju i lak, stavio sam 2 ruke primera, 2 ruke boje i 3 ruke laka, ispalo je top, ja sam zadovoljan. Biće još nekih dijelova, na primjer ovi pozadi rukohvat. I to ćemo farbati uskoro, tako da napišite u komentare da li vam se sviđa ovo. Još što sam radio što se tiče estetike, upada nam kiša. Pljusak udari. Što sam radio što se tiče estetike jesu Angel Eyes. Ovo je na kratkim svjetlima. I dalje se primijeti jako dobru, tako da moram ispolirati farove još danas. To je to. Evo ga, gotovi su Angel Eyes. Ovo se sviđaju. Mislim da izgleda brutalno auto sad.
Idemo baciti jedan džirić, lagani. Klizavo, jako je klizavo ljudi. Što se tiče kiše i toga, nije baš toliko puno strašno koliko sam mislio da će biti. Nisam nikad prije vozio zadnju vuču. Znači, malo je škakljivo, ali sada je nešto toliko rizično da se gine. Vjerujte mi da je gore kada prednja vuča krene nositi nego zadnja. Znači, imao sam Passata prije ovoga, bio sam u nekim gorim situacijama nego što sam bio sa situacijom sa BMW-om. Gledajte ljudi kud ja svaki dan moram. Gledajte, se ide normalan put do ovdje. Gledajte ovo. Ovo nije realno znači. A učio sam da ne zagrijem, ali kad sam tek kupio auto grijeljio sam znači svaki put. Inače, danas sam odlučio da vam snimim video zato što sam mislio da ga odižem ovih dana jer su već počela kiša i to ima bruku kamenja kao što vidite. Nije loše. Moraj znači da odigne auto, nemoguće da zimu provedem sa ovako spuštenim autom. Ovdje ćemo da vam snimimo. Evo ako. Evo i Angel Eyes. Snimit ću vam ponovo. Sad trenutno pada kiša. Evo da vam snimim malo BMW-a. Idemo ljudi. Mogao sam dozvati da ga isproklizavam jedno, a neću. Kako bi uletio samo da smijem. Gledajte koliko je dobra za drifta. Samo da smijem. Može malo na kraju. Ništa specijalno. Ste vidjeli kamenja šta je? Znači bruku. Nisam snimao nikako ubrzavanje auta. Trenutno je kiša, mislim da će bruku proklizavati, ali nema veze. Čisto eto da čuje i tako ništa. Ugasit ćemo ASC. Aj, proklizava, brat. Bruku. Do daske. Da ga stignem. Ima auto. Idemo sad ljudi ovdje jedan burnout, da ga ispalimo jednom i to je to. Pokazat ću vam još šta je se radilo oko motora, zajebancija. Diferencijal sam bio razjebao znači totalno, polomio sam ga bio ispred kuće, ispaljivao sam ga i polomio sam diferencijal, samo da odmagli ovo sranje. Otvorit ću vam prozor malo. Sve ove zajebancije. Kiša je puno proklizala, nema gripa nikako, ali nema veze. Barem ste čuli ako ništa, malo zvuka. Eto, bit će još vožnjica sa BMW-om, nadam se da vam se svidjela ova. Tako da ostanite na kanalu, lupite like, idemo jako.
trenutno smo u garaži. Moram da ugasim, malo tu nerviram. Ovako. Trenutno smo u garaži i već sam krenuo da radim par poslića u garaži, tako da od idućeg klipa ide garaža build. Lupite like da vidite garaža build. Smaram malo sa lajkom, ali morate mi lajka da idemo malo jako. Evo ovako izgleda moja garaža, velika je dovoljno. Sva što će biti, tu je već materijal spreman. Znači tu će biti struja. Ne želim ništa da vam otkrivam šta će kako velika da možemo BMW-a normalno i snimati, raditi i sve. Pogotovo kada to napravim prava mjesta za kameru po zidovima. Tako da vidjet ćete da će biti najjača garaža na Balkanu. Neće niko jaču garažu imati. Prvo mi je bio crkva akumulator, što je najnormalnija stvar. Nakon toga mi je bila pukla boca od vode, koju sam promijenio. To mi se desilo kada smo ga turirali po vrućini. Znači ljeto se bilo bruku vruće, a mi smo ga malo više pržili, tako da pukla je boca, morala je negdje voda izbiti. Nakon toga nisam imao nikakvih problema što se tiče vode i toga. Onda sam promijenio MAF senzor i kvapnu gasa, to mi je crklo oboje skupa, nema pojma što. Bukvalno ide jedno za drugim, valja kad je crklo jedno, crklo i drugo. Promijenio sam oboje to. To nisam ništa snimao, jebi ga. Nisam bio u tom gasu tad da snimam to, a od sada ako bude nešto radio na autu i takve stvari, napišite mu komentar da li želite da vam snimam i to. Mislim da možda vam bilo zanimljivo i to gledati. Hvala vam na gledanju ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, a do tada lupite like, pretplatite na kanal i imate moj Instagram, samo imate. Zapratite me kako bilo obaviješteni bolje o videima i pozdrav, ćao!